Bok ljudi, ja sam Denis i da, još uvijek mučim muku s inspiracijom, ali zato ste tu vi koji ste mi na posljednjem videu Kiss, Marry, Kill, odnosno challenge-u, ostavili milijun komentara tipa snimi još, hoćemo drugi dio, što ti je s facom, snimi još, hoćemo drugi dio, umri. I zato sam vas odlučio poslušati i snimiti drugi dio Kiss, Marry, Kill. Bez puno priče, ostalo je mnogo neiskorištenih imena, znate kako se igra, vidjeli ste zadnji puta, zato odmah bacimo se na posao. Poznata plava zdjelica je tu, imena su unutra, pa krenimo. Prva osoba je Rihanna. Ava Karabatić. Isuse, koliko nisam čuo to ime. Drekavac. Ok, znam da bi se vjenčao sa Rihannom, ali sad mi je tu problem koga ubiti, Avu Karabatić ili Drekavca. Ali ok, bit ću fair i korektan, znači vjenčao bi se sa Rihannom, poljubio bi Drekavca, a ubio Avu. Dalje. Trnoružica. PewDiePie. Miley Cyrus. Poljubio bi PewDiePie-a, vjenčao bi se sa Miley Cyrus, a Trnoružica se onako ubola, beskorisna je i samo spava. Blago njoj. Nju bi ubio. Idemo dalje. Simona Gotovac. Peppa Pig. I sisice. Ok, prije svega Simona više nije Gotovac, sad je Shine. Bright like a diamond. Da, isprike na netočnom navodu. Tek nakon snimanja ovog videa saznao sam da se Simona udala i sada nosi prezime Mioković. Poljubio bi Simonu, vjenčao bi se sa sisicama jer to onako već jesam, a ubio bi Peppu Pig zato što mislim da je užasno zla, nikad mi nije bila simpatična i mislim da želi zavladati svijetom. Dalje. Kian Lawley. Ok. Vavana. Adele. Poljubio bi Kiana, vjenčao bi se sa Vavanom, a ubio bi Adele zato što me njene pjesme bacaju u depru. Upravo sam dobio viziju kako bi ubio Adele. Who is it? Hello, it's me. Idemo dalje. Severina. Maša. Katy Perry. Poljubio bi naravno Mašu. Vjenčao bi se sa Katy Perry, bez obzira što me pjesma Rise nije oduševila, a ubio bi Severinu jer tu me pak ništa ne oduševljava. Lana Del Rey. Teletubbiesi. Nika Ilčić. Poljubio bi Niku, vjenčao bi se sa Lanom Del Rey da možemo biti oboje napušeni, a ubio bi Teletubbiese jer tko ne bi. Ajoj. Jocelyn Wildenstein. Don't judge. Cara Delevingne. Ona s obrvama. I. Toni Cetinski. Ok, poljubio bi Jocelyn jer vidi se da joj treba ljubavi u životu. Vjenčao bi se s Carom i ubio bi Tonija Cetinskog. Zato što me na HTZ-u nije pustio dalje od treće audicije. Bye! I za kraj, random izvlačenje kao u prethodnom videu. Znači, poljubio bi Justina Biebera. Ok. Vjenčao bi se sa Nives Celsius, a ubio bi, napeta muzika, Lindsay Stirling. Ko je to? Neozbiljno, ko je to? I eto ljudi, to bi bilo sve od mene za danas. Naravno ne moram govoriti da je sve ovo samo igra, da se netko ne bi našao uvrijeđen jer bilo je toga u prošlom videu. Ako vam se video sviđa, svakako nabacite like i pretplatite se na kanal kako biste bili obavješteni o svim videima koje objavim. I to je to, vidimo se idući put. Bok!